eso chitana tolo kunuku avaka hey yifikiri khorale enhlakani mikisoro mngana lona FM na kuhlekanisa kodwa ngisela stiche shurko eka nhlekani lo namuhla erabu ntano eka ko hoza faras mala mulela erabu ntano kahle mikisoro mngana lona FM tona siku ra bukhome ntlhanu ra ngwetilia ya hukuri lembe ra magidimbiri makumembiri mone mina ni khalanga Pat Mathebola ni n'wana risumatu wa Jimo wa xitlangwa wa xingiritano wa icajana makunale wa ndandadzi akwamkela kana ngona ko Africa wa vulavula ka mngana lona FM makomba ndlela ifamba swin'we fika leka awara ya mbiri nongona ko humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa eka nhlekani lo mingisero me timhaka ti tele leti ti nga kona kusuka ka timhaka ta swiviko leswi hi nga swi kuma tolo swa vanhu lava kumbe swa vana lava nga tsutsumerisiwa a xibedhlele xa Khensani hikokwalaho ka ku twa swivavi hi la ku ta twa ku xiyimo xi njhani va fike kwihi va chuchiwile ke vana lavaya nako ku na leswi nge le ku endliweni ku lavisisa ke hi ndlela yaleyo nako mfumo wu ri yini ngopfu hi ta sungula kwala ka mfumo wa hina wa xifundza xa Limpopo hi ta va hi kha hi bula na nkulukumba Ndave Ramakwena hi twa ku vo va ri yini va African National Congress a Limpopo futhi va tlhela va angula na vona hi timhaka ta matshamele ya swilo loko swi ta ka timhaka ta premier ku nga va ya ku ka timhaka ta ntshamo lowu nga ta va yingisela mayelana na leswi va nga swi vula eka rin'wana ra masiku hi ta mi twisa leswi va nga vula swona ka n'we kumbexani mi nga ku mi rivele ku ave te yini hala ntsungeni wa tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we ya hafu ku bile awara ya 12 ivi mi kota ku twa ku kahle kahle premier ave te naswo sweswo va nga swi vula swi hetelele swi endla leswaku va khansele leyi langutanaka na timhaka ta vatirhi hi tlhelo ra swa rihanyo va khumbeka kambe xivutiso ku ta va ku loko swi veko hi lembe ra 2022 ivi namuntlha ku ri kho ku vulavuriwa hi swo a ka ha yimeriwe yini kumbexani na vo siku rin'wana hi nga va rhamba va kota ku ta angula ka mhaka yeleyo va hi byela ku a va ha hlwerisa hi yini a va vona ti-backlog a vona mintirho yo tala leswi nga ndlaku ku ri kho va vitaniwa namuntlha ke kumbe leswi va ANC Limpopo va swi vulaku swi nga va swi ri na ntiyiso naswona ke hu ve ri hayi i tipolitiki se loko ku ri ku tipolitiki leti ti nghena na mani le ka HPSCAK i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta hetelela hi swi twisisa kwantswa eka nhlekani lowu mingiseriwa mugana lona FM na timhaka tihi kumbe tihi leti u nga hetelela ku va na to kwalaho nga ko a hi ku ti mingiseriwa mene ni kombela hi yingisela hi bula hi twa timhaka hi ndlela yaleyo ku endlela ku yini ku endlela leswaku hi ya hi dyondzisana tani hi rixaka miganga yo tala loko ri za ri pela ni tiva na le Salema loko ri za ri pela hi ma 5 ku famba gezi ri ta vuya hi 7 loko i vutisa va ka Eskom ku hikokwalaho ka yini ku endliwa sweswo ve ri i load reduction loko va ku i load reduction ha hetelela hi va vutisa ku ai load reduction swi nge yini venge load reduction swi nge xiyimo xi vula leswi na leswi vula ku vanhu lava va tirhisaka gezi na lava Eskom yi va tivaka a va vulavurisana se namuntlha ivi vhiki leri nga hundza ni ma ni nga swi hatliseli vhiki leri nga hundza a ni ri nkosini wa ka hina ka Siyandhani se loko ni ri le nkosini wa ka hina le ka Siyandhani ivi ku vulavula tatana Chabalala ku nga ndhuna eka kwele ka Siyandhani va vulavula hi mhaka leyi ni nga twa onge swi nga va kahle ku tanihi rixaka hi avelana hi yona loko swi ta ka timhaka ta load reduction hi twa ku va ri yini vona va khutaza vanhu ku va endla yini hi timhaka toleto hi ndlela yaleyo loko ni nga se taka nongonoko lowu na ha vulavulaka swa risima ni te a va se fika se va vuye va fika loko yi ku awara ya 12 ehenhla ka nhloko se sweswi ni vulavula ku mingisero me va kola tatana Chabalala lava hi nga ta va hi bula na vona eka nhlekani lowu mina loko ni sungula ku va tiva tatana Chabalala a swi nga fambelani hela na timhaka ta swa vuhosi kambe a swi fambelana ngopfu na timhaka ta mati hi ndlela yoleyo se imani va amukela hi twa ku va angula va ku yini hi ndlela yaleyo tatana Chabalala nhlekani mi amukeleli ka mugana lone a mi twali a ni tivi ku kulukumba wa me a va twali mina na titwa ku yani le ku twaleni bona a va twali se va lava ku vulavula na vona hi twa ku va ri yini a hi sunguriseni futhi hi twa ku a hi sunguriseni futhi hi twa ku sweswi mi nga twala ke Mchavi nhlekani na sweswi a mi twali
swi vula ku swi nga endleka lexi mi nge le ku vulavuleni ka xo ku nga ri xona lexi a hi fanele hi vulavula ka xo yimani hi ta swi lulamisa hi twa ku xitivi xa mehe xa michini la xi angula xi ku yini kambe a ngo tiva michini ntsena ni n'wi vona ka rheyila dilori tin'wana the link very vitarete interlink ni n'wi vona a kha endla tani swi ta vula ku hi ta tirhisa xo vulavulela lexin'wana hi ndlela yeleyo hi kota ku va hi ta twanana lexi ya hi ta tirhisa xexo hi xo xi nga ta endla ku mina na n'wina hi kota ku twana xexo na tshemba ku loko mi vulavula ka xona hi ta kota ku va hi twanana hi lava ku bula na vona laha hi kota ku va hi yisa mhaka leyi mahlweni eka nhlekani lowu mayelana na timhaka ta vukorhokeri loko hi kha hi languti ngopfungopfu ka timhaka tete ti talaka ku vulavuriwa ngopfu ku vulavuriwa hi timhaka ta ti-load reduction hi ndlela yeleyo a hi sunguriseni futhi Mchavi nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene enkomo muhaxi na ku losa vayingiseri va Munghana Lonene hinkwavo lomu va nga kona ni ta twalanga studio ku i ri yini yena timhaka kumbexana hi sungulelaka mina loko ni mi tiva hi timhaka ta mati tatani Chabalala mi vona yini mina loko ni tshamini ni vona ongeti lava se hi nga vo kona sweswi hina ka generation leya hina timhaka ta ku mati ya khuluka ndzeni ka tiphayiphi ya fika vanhwini swi le ku tikeni n'wina mi vona yini hi ku n'we mi tshikile se mi wisile mi teke xiboho xa ku hayi a swi fiki swi kuma ndzhuti swi wisa a ni wisani muhaxi i nge wisi i ri murhangeri ngopfungopfu loko u ri muakatiko u tlhela u rhangela a swi wiseki hi mhaka ya ku masiku hinkwawo vanhu lava va pfumalaka mati wa va vona u hanya na vona a hi nga ta pfumala mati mati ya kona mavona loko ku ri ku na mati a ma hela swa antswa mara loko ma hetelela ma nga fiki ka vanhu nakan'we hi yo yi nga problem le vukosini bya ka hina leyi hosi Siyandhani va vulavule ko tala ngopfu va ku a hi endleni damu ra hina kwalaha Nkremetati laha ku na xidziva lexi nga koho laha khale mati ya kona a hi ma tirhisa adibini sweswi hi makokini leswaku ma ya ka thangi leri nga kona le Siyandhani primary school ku tlhela ku va vanhu va ka hina lava vandalizaku transformer leyi yi pfunetaka ku koka mati yisa leyi ai kumbe ikhomeni kwalano hi ku va ri ku na mavhengele la hi ku cincana lexi hi hlwerise hi ze hi fika mavhengeleni hi sungula hi hundzisa yona hi ta kota ku yi langutana yaleyo ku va vanhu hi ti onhela hi hexe a hi hundzeni na hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ntiyiso mingisela Munghana Lonene FM na ka Africa wa vulavula eka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ta va hi kha hi bula na lava va timhaka ta ti-Hawks va ta hetisisa timhaka ta vona ta migodi kumbe ku curiwa ka migodi swi nga ri nawini hi hafa ku bela wara ya n'we nhlekani lowu kambe tlheleleni ka tatana Knox Mchavi tatana Chabalala hi buli a mi kha mi vulavula mhaka yin'wana yi nga fika yi nga tshami kahle ka mina ya ku mi ringete ku tikokela mati ivi ku na van'wana va pfaka va onha nhundzu mi nga ya mahlweni inkomo muhaxi mikama yin'wana loko hi nga ti languti hi tala ku languta vanhu van'wana hi vona swihoxo ka vona hi tshika ku ti languta hikuva the more hi ti languta is the more hi swi vona leswaku na hina we are not perfect le tikweni leyi Ndabeni ta Siyandhani va ke xiboho xa leswi dibini mati lama ma nga wasteki ama hi ka vaakatiko i kulenya loko va vulavurile masipala u teke xiboho xa ku tisa mati lamaya a tikweni leswaku ma ta pfuna vaakatiko sweswi ni vulavulaka muhaxi ni ye kambirhi kanharhu na ndhuna ya ndhawu yaleyo ndhuna Makhaveni loko no fika ni mi komba leswaku laha hiko a ku yime transform nge pfumeli a swi na lembe yo yiviwa va lo vandalize mi hleketa ku vandalize va mani handle ka vaakatiko hi yo mhaka ni ngo mikama yin'wani hi onha leswi nga swa hina hi hleketa ku hi khanya van'wana kasi ho ti khanya
ivi ta jika hi ku haha mati ivi hi jika hi ku haha mati aka Siyandhani problem ya mati a yi ta va yi solvekini sweswi ni vulavulaka mara hi tlheleri ka square one kumbe ka zero hi mhaka ku hava mati atikweni ku ri hi ku mfumo na vukosi a va ringetini ku hlangana va tisela vaakatiko mati mara hina ematshan'wini ya ku hi rindza swilo swa hina hina hi tlhela ku hi onha swilo swa hina sweswi wani vulavulaka phayiphi liya yi nga main pipe hi yona leyi nga vandaliziwa lava va nga ka new stand aka site leriya va konekete ka yona na loko mati ma huma a ma ha swi koti ku fika athangini leswaku ma supply vaakatiko thangi leri nga le henhla thangi leri nga henhla le Siyandhani primary school ya se a ku na lexi nga endliwaka ku lava va nga ti koneketela mati lama swi nga ri na wini swi susiwa xi kona lexi nga endliwaka maxi a ku na xilo lexi xi nga onhiwa hi vanhu xi nga lunghisiweki hi vona a xi kona mhaka hileswaku loko hina hi ri vukosi na masipala na maphorisa hi yima swin'we ku hava problem leyi nga ta va kona a yi kona problem leyi nga ta va kona loko hinkwenu hi ri vanharhu ka hi tirha swin'we hi kha hi nga pimpani mi swi vona swi ku taniwani i mhaka ya manimani a ku na mhaka ya manimani i timhaka ta ku vanhu lava va nga riki na peni muhaxi va tsandzeka ku va na mati emindyangwini ya vona mati ma xavisiwa namuntlha se mi hleketa ku lava nga riki na mali vona va fanele va hanyisa ku yini hi khe hi hanya na vona ka community mati ma karhi hi ma vona ku hi lama loko mo ya aka mathangini lama na lava nga riki na mati va ta swi kota ku kuma switsongo sweswi nga ta huma mara a va ha benefit ku benefita va lava nga na mali no ni mi twile a hi tlheleleni ka leyi hi nga tela yona leyi timhaka ta ku onhiwa ka nhundzu timhaka ta ku ka vanhu va nga landzeleli nawu swi tikomba ngeti i xiphiqo xa tiko hinkwaro a ni tivi ku i mhaka ya xidemokirasi kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano kumbexani siku rin'wana hi ta lava va swi tivaka va hi pfuna ku kambe ni twe mi kha mi tisa n'wangu lowun'wani hi ri nkosini le ka mathebula hi timhaka ta load reduction botpet muhaxi loko ku ri na vanhu lava ni va hloniphaka swinene n'wina mi wela ka vona a ni swi vonangi leswaku mi laha mara leswi a ni vulavula swona hi leswi ni vonaku onge swi nga tisa nhlamulo aka load reduction atikweni kumbe aka feeder leyi tiko ra ka Siyandhani ri welaka ka yona load reduction mahaxi swi vula leswaku Eskom ya tsandzeka ku phamela gezi 100%. Loko yo phamela 100% swi vula ku yi ta tlhelela ka 0. That's why va pfa va tima tiawara leti ya timbirhi. A va timeli va ka Siyandhani ntsena. Va timela line leyi Siyandhani yi nga koka kona gezi. Hi mhaka ya yini na? Hi mhaka ya ku na lava nga xaveki gezi mara va ri na roho va karhi va ri tirhisa. Se swibokisani leswi ya va nga na swona le makaya na michini lowu va feedaku kusuka ka Eskom a swi na vuxaka. A swi vulavurisani. Mina n'wina hi tshame swin'we laha hi le ku vulavusaneni. Mara loko ho kokela loko mo a mi kha mi vula muku a ni ngheni moyini cincina lexiya mi yo xi lunghise leswaku kota ku vulavurisana. Se leswi fanele ku endleka i timhaka ta ku lava nga bridge va fanele va tlhelela ku xaveni ka gezi va tshika ku bridge. Number 2 lava va xava ku gezi leriya vo ngo ri tele ngo ri na tiyunits to tala. Gezi leriya va ri xavaku leri va nga ri xaveki ka Eskom a ri na vuxaka na Eskom mara a ri timi mara a ri na vuxaka na Eskom. Se loko vo tshika ku bridge va tshika ku xava gezi leriya hi ta huma aka load reduction because a yi nghenisangi hi Eskom muhaxi hi lo ti nghenisa hina. Mata ku swi fana yini swilo leswi botela swi fana loko mi ri na rivoni a mutini wa n'wina ivi mi tima mi khetsa ku famba xinyamini ku ta khuguleka n'wina ku ta wa n'wina ku ta vaviseka n'wina. Sweswiwani ku vaviseka hina ku vaviseki Eskom ku vaviseka hina na vana va hina. Number 2 ni vavisiwa hi grade 12 ya 2024 hi mhaka ya ku vele ku tsaleni ka xikambelo
A swi nyamile. yes va compete na vana va matiko laman'wana loko mi ri ka Siyandhani mi languta ka Maswanganyi gezi ri koho kusukela hi 5 hi va joyina hina hi 7 ni le Magonya ri koho because a va tekanga feeders ya hina vana va ka Maswanganyi na vana va le Magonya va le ku tsaleni ka xikambelo xin'we na vana va ka Siyandhani ku ya fika ka Mphagana mara hi hambana kwina hi hambana ku hi nkarhi lowu va ka hina va nga xinyamini lava va le ku vonakaleni va kota ku hlaya va ya mahlweni se ti-result ta kona loko to ka ti nga fani mi nge hi kombeteli hina va ka Siyandhani na ku ya fika ka Mphagani hi tintiho hi timhaka ta ku vana lava a va nga kumi tiawara ta ku ringana ta gezi leswaku va kota ku hlaya i problem ya mina ngopfu yaleyo because loko vana lava va nga pasi kahle a va koti ku nghena kahle ka tiyunivhesiti loko va nga ngheni kahle ka tiyunivhesiti va ta tala la Giyani va ta tala la Molweni va ta joyina lava nga ku sechini ka vanhu la Molweni maswo ti ri timhaka ta ku va tsandzeka ku fikelela leswi swi nga ndzeni ka vona hikwalaho ka ku hina hi va panichile ene hina la mi vula ku vona hina mi vula vatswari kumbe lava va nga heta lava ti kuma va tikisele fidaliya ivi mi ze mi wela ka vanhu lava va timeriwa ku gezi ma 5 la ni vula swona mihaxi hi mhaka ku a ku nge a hi vana va nga bridge vana va hava miti lava nga bridge hi lava nga na miti leswo munhu a fana nyuma ku Yes. ni la mutini wa mina ku layithini hi gezi ro bridge hi gezi ro ka ri nga ri ra mina muhaxi hayi gezi ro bridge phela loko ku layitini n'we bridgini ne a hi gezi ra n'wina leri nga layiti se hi makumena ro second leti ni nga salana tona vanhu vo fana va Eskom va nga pfuneka njhani hi ku leswi mi nge le vulavuleni swona i ro sungula ni twa munhu a nga holoveli Eskom kambe a ti holovela yehi yexe va nga pfuneka njhani kumbe va nga hoxa njhani xandla va Eskom a va hi pfuni mahaxi mina ni na matihlo mambirhi loko tihlo leri ra mina ra xinene ri ngheniwe hi xilavi ni ri pfinyinga hikwalaho ka ku na hlohlonyiwa loko no joyina ni le ra ximati ni ri pfinyinga na rona ma ta fa ma ri mambirhi se hina hi xava gezi hi fela yini ka Eskom hi fela yini hi mhaka ku michini ya vona ya komba leswaku i va mani lava nga bridge ka Siyandhani and i vangani va tiva na stand number swa vona why va nga timeli vona gezi va tshika lava xavaka va vula yini va ka Eskom loko va hi timela hinkwenu va vula leswaku hi joyina lavo bridge na hi bridge a va vuleli ku kumbexani mi kombana ku hey hi dlayi lava ka Maluleka loko hi kombana muhaxi a va tirhi I'm sorry a va tirhi ku fana na the former Eskom worker tatana Qeko kambe yi khomiseni sweswo hi ku swi tikomba ndhawu ya hini mi nyika minete hi hetisa Assembly. hi sungula hi kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we kwala ka Munghana Lonene FM kusuka kona hi ta ka xitori lexi landzelaka a hi hetiseni tatana Mchavi hi ta kota ku ya ka hungu leri landzelaka se a ma ha kombisa hi timhaka ta ku mi kha mi tshaha un'wana wo khale ka vatirhi va ka Eskom tatana Qeko a hi pfa hi bula swinene na vona hi nkama luwa va ha tirha ka Eskom na khensa muhaxi mani ni heta hi vona a hi sunguli ku nghena ka load reduction leyiwani yi ta va yi ri stage number 2 hi ku hi tshama hi va ka stage xo sungula tatana Qeko va ha ri murhangeri kumbe va ha ri manejara leswi va nga swi endla hi leswi a hi hleketa leswaku na valava va nga kona sweswi because i swiendlo swa kahle va ta endla swona tatana Qeko va te na list ya vanhu lovo ka na va nga bridge a tikweni ra ka Siyandhani ya va fika va hi nyika vona va ku leyi Ndabezitha i list ya vanhu lava nga xaveki gezi la tikweni ra n'wina leswi Ndabezitha va nga swi endla volo va bembele va ku sweswiwani hi ta hlaya vanhu lava va nga kona la loko mi hlayiwa misala loko mi sele lava nga sala hi vona lava a ku fanele ku vulavuriwa na vona because hi vo va nga bridge se a hi nga lavi ku va chela parafini ka vaakatiko ya va hlayiwe va sala ku va vona va byeriwa ku leswaku hi n'we mi nga bridge loko hi nga se famba hi ndyangu na swimitani swa n'wina na maphorisa na va ka Eskom hambani mi ya lunghisa timhaka ta n'wina muhaxi a ri helangi vhiki swilo swi nga tshamisekanga eka Siyandhani ivi se mi nga ha vueli ka load ivi hi reduction huma ka load a swi tekangi vhiki hikwalaho ka ku na Eskom leya ya nkarhi wa Qeko a yi tiyimisele ku tirha na vaakatiko
na yaleya namuntlha a yi tirhi na vona vaakatiko because hi ready ku endla ku fana na le ku sunguleni because ku hana wun'we la celebrate ku va hi ri ka load reduction mativa ku na swi endla yini swi hi khomisa tingana swilo leswi ende swi hi onhela na tiko swi hi thyakisela na vito ra hosi va ku ka Siyandhani gezi ra timiwa hi 5 ku ya fika hi 7 Siyandhani a kha a xava gezi na mina ni vulavula ku ni khe yi xava gezi mara mi twa ku hi titwa njhani loko swi teta na Rosa kha xava gezi na Rosa kha xava gezi ni mitwile mchavi nkesile swinene a hi pfumeleni ku ya mahlweni vaaki va ta va swi twile na vo va ka Eskom ta va lava ku hi ta kota ku twa ku hikokwalaho ka yini va nga endli tani va xota yini seni hi ku a va swi kotini ku sunguleni hi ndlela leyi tatani Chavalala ni khensile swinene loko mi kota ku fika ku khensa mina muhaxi na mundzuku dya a ku ve ku engeta inkomo sweswo mingisi ra Munghana Lonene FM na ngara ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela leyi tirhi lava ku bula hi twa n'wangulo wa vandla ra African National Congress a Limpopo hi katsa na we tanihi mingiseri hi twa ku u angula ku yini wena eka leswi premier sweswi lava va ri MEC hi nkarhi wa koho wa ndhawu ya rihanyo va nge le ku hehliweni kumbe va nge le ku tiyimeleni ka timhaka ta ku va va vulavurile hi ku ya hi ntwanano lowu mina nga na wona na muhumelerisi i ku hi ta ku twisa ku kahle premier va te yini leswi swi va vangelaku swi vulavula leswi a hi ngetani. You speak Shona. And then how do you find yourself in Villa and Malaga when you are supposed to be with Munangago? You know he doesn't give me money to operate you guys. And I'm operating you with my limited budget. Thank you so much. I appreciate it. Oh, well, you can't appreciate that. You're killing my health system. You are killing my health system. When you guys are sick, I'm hearing these days, you just say, and tell me that in Limpopo you have got 5.7 million people, and tell me out of that 5.7 million, 90. Hirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela mutwile ntsaho wa leswi premier va nga vulavula hi swo hi ndlela yaleyo ku va kha va vulavula na muvabyi luya ku na swi swo tala leswi tiko nkulu ra Afrika ri nge le ku fambeni ka swona swi tikomba ku swi nga hambi mitlangu ya bolo a Polokwane namuntlha ku na ntlangu exikarhi ka Kenya na xipano xa Zimbabwe va stadium le matikweni ya vona kambe hi fike njhani ka xiyimo lexi a hi twaneni va ANC Limpopo hi tlhoko va angula va ku yini loko premier wa xifundza va kha va langutana na timhaka teti va langutanaka na tona kusuka ka khansele liya kumbe huvo leyi langutanaka na timhaka ta vatirhi va swa rihanyo hi kuma xandla xa matsalani wa African National Congress a Limpopo ku nga tatana Basikopo Makama. Tatana Makama nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM. Nhlekani good party nhlekani ka yingiseri wa Munghana Lonene Afrika wa vulavula i rito ra munhu un'wana na un'wana. Ai a khensa swinene MEC xandla xa matsalani tanihi vandla ra African National Congress n'wangulo wa n'we hi wihi loko ku langutiwa ka timhaka ta xiboho lexi nga tekiwa hi va huvo liya lexi xi nga langutana na premier wa xifundzankulu xa Limpopo namuntlha? Well, hina hi ri vandla ra ANC hi seketela ku premier ta ya mahlweni ka huvo a yingisela kumbe a tihlamulela. Mara a hi rivali ku premier loko a nyika statement lexiya a nga xi nyikisi tanihi dokodela loyi a nga tshungula muvabyi a xi nyika tanihi n'watipolitiki loyi a nangusaku ka ti-resources leti a ti ri kota tiko. Lero hi ku ya hi hina hi twi nga ku tengisiwa ka yena kumbe ku vulavurisiwa ka yena kumbe ku aphyara ka yena ka komiti liya a swo va andleleni. Matsundzuka ku mina ni thicara hi profession ya mina mara sweswi mbala na mina tani deputy secretary tani hi MEC mikama yin'wana ni tsarisiwini ka bodi liya ya mina n'wina khalanga ya SACE mara ni ndla swilo swin'wana leswi ni swi ndlaku tani hi MEC kumbe tani hi deputy secretary. Vanhu va SACE a va fanele va nga languti ku hi xiprofession a ni swi vekangi hi ndlela kambe hi le ku seketeleni ka murhumwa wa hina ku nga premier sweswiwani loyi a vulavula tanihi politician leyi a yi nangusa ku ya hi resource. Mina ni tshemba ku ma swi tiva khalanga ku
ntirho wukulu wa hina tanihi ti-politician i ku vona ku mali leyi nga kona na tiko hi tirhisa ku yini kahle yi kota ku tirhela vaakatiko yi nga aleli ku ya hi milawu ya tiko ra hina ku pfuna na van'wani va matiko man'wana kambe a mi khi mi kombisa khalanga ku xo sungula lexi hi nga na vutshamo bya xona i ku vona ku vaakatiko va tiko leri hi va sevhisa njhani ivi na lava taku va ta kambe hi ri ANC hi yima endzhaku ka Dr. Phophi Ramathuba hi n'wi seketela hi khi hi vula ku ingaku vona a va ta swi vona ku fana leswi hina hi swi vonisaka swona ku fanisa na leswi yena a nga swi vonisa swona tanihi MEC hi nkarhi walowo wa health ku nga ri ku tanihi dokodela loyi a ri ku tirheni hi nkarhi walowo ko va ku xibedhlele hi swin'wana swa leswi a tirhelaka ka swona munhu a ri ka health a ta swi vulavula a ri holweni a ri ka podium leswi a nga swi vulavula swi nga khumbi muvabyi wo karhi kambe hi ta ku yini ku hi kuma rini ku xidemokirasi kona ha boya ku xi landzelela hi ri ANC hi ta va hi n'wi seketela ku hi Dr. Phophi Ramathuba mara mavonele ma hina i ku a nga vulavuli tanihi dokodela a vulavula tanihi n'watipolitiki kambe ku va kha va vulavula tanihi n'watipolitiki a mi voni ku xiyimo xa ku va swi tiva ku loko i korhokela vanhu i ri dokodela ku na milawu yo karhi leyi fanekele yi landzeleriwa lera ra ku na hamba ka va vulavula hi xipolitiki kumbe xani a va ta va swi va pfunini ku va va ri dokodela Khalanga a hi cicinyana a hi teki Khalanga Pat Mathebula a ku ri yena MEC wa health a vulavule leswiya a hi ta va hi swi tirhisa njhani sweswi a nga yangi xikolweni xa vudokodela a nga yangi xikolweni xa vunese a hi ta va hi swi tirhisa njhani sweswi a ku ta ku lowi a ku ta ku lowi hi leswi na hina hi vulaka swona ku swi tiyisisa ku loko swi vulavule hi dokodela a ri ntirhweni hi ndlela liya a swi nga va swi nga tshamisekanga kambe hi ku swi vulavule hi n'watipolitiki loyi a nga yimeku xiprofexini a va a swi vulavula a ri xibedhlele hi ku a tirha ku fana na meni ta ku ni nghena ka timasipala Khalanga hi ku hi la ni tirhelaka koho ni vulavula leswi ni swi vulavulaka ni ri laha ni nghena tribal office hi la ni tirhelaka koho loko no va ni vulavule swin'wana swi khunguvanyisa xithicara lexi ni nga xi dyondzela a ni voni ku va ka seis va nga va na matimba ya ku va ni tela va ta ku hi vulavule swin'wana hi ku i khale ka munhu wa hina hi la sweswi ni nga ku tirheni kona swi ni pfumela ku ni vulavula sweswo hi masipala wo karhi swi ni pfumela ku ni vulavula sweswo hi issue ya vuhosi hi mhaka leswi ni tirhaka swona nkarhi walowo so that's why hina hi vula hi ku hi voni nga ku HPCSA yi swi langutini kambe yi languse ngopfu tanihi xiprofexini ku nga ri hi ku tanihi politician se loko mi ku mi ta va mi kha mi va seketela mi ta va mi kha mi langutela ku endla yini na ko loko hi languti ka xiyimo xo fana na xexi ku va swi humelele hi 2022 ivi namuntlha swi ku ri koho ku vulavuriwa hi swona tanihi ANC a swi mi khumbi kumbe a swi mi vilerisi swa hi vilerisa ivi swi hi vilerisa ku Dr. Phophi Ramathuba tanihi premier ya hina a fane a kha a vona ku vanhu va le kwihi va kuma mati vanhu va le kwihi va kuma vukorhokeri bya dyondzo disaster yi humelerile a hi hleketa ku i ta va ri busy a kha langutana na swoho sweswo kambe lava va n'wi kokakoka a huma leyi a fanele a tirhela vanhu a hlamula leswi a fanele a hlamulaka swona swa hi vilerisa kambe hi ku hi vanhu lava hi ngete hi ta bohiwa hi vumbiwa ra hina na milawu leyi nga kona la tikweni i ta va a kha a ya hi nge vuli ku a nga yi a hlamula kumbe hi nge vuli ku a nga endli 1 2 3 kambe hina hi ri vandla ra ANC hi le ku seketeleni hi twisa ku loko hi nge ku va swi tiva va swi twisa ku fana na hina a va ta n'wi tshutsa va vula ku i swi vulavule hi nkarhi lowu ya ha swi twisisa hi ya mahlweni na vutomi Nametwe MEC Kensilo swinene matsalani xandla xa matsalani hi mi navela mikateko na murhumu wa n'wina hi ta twa ku xiboho xa HPCSA va ri yini kambe ku fika sweswi hi Kensilo nkarhi wa n'wina a khensa Khalanga mi hi kuma hi ri busy hala Thabazimbi ti le ku vuyeni hi karhi mi gangisela nhlawulo wa ti 4 December hi leswi swi fambelana na leswiya swa tinhlolo ni nga swi vona kun'wana kwala ku fambeni well leswiya a va nghena muti na ximutani va nghena va kuma na muti wa tana makhuvele va karhi va ndla leswi ngo i floor scanner a va scanner ma swi tiva musi ku swi chekachekiwa njhani ni nge vulavuli hi swona namuntlha mara a ku skeniwa lahaya hi swi vonile ku yiwe hi 7 swi vula yini swin'wana
Ai limited kesi karwa mure kuteko eketo. akeza kalanga Iko very high ke una ulisona na mutani ka sona. Ba laba Health Professional Council of South Africa HPCSA ebo bangeteri premier abatu batahlamse hlamulela ka timaka toto leto. Nguna mi anguna mukuyini. Hibula bulengo viyona le. Naku ai singa se la ka ku ba HPCSA bangaze bataka xibolish. Loko va teka xiboho lexi kumbe xana swi vula swin'wana ka we uri yini mingiselo munghana Lona FM kambe loko nge languta ni kombela u swi tsatsamuxa u languta na timhaka ta leswaku va vulavula leswi va vulavule leswi va ri MEC kumbe va ri munhu la nga ka xiyimo xa vurhangeri languta ni mintlhontlho leyi nga koho sweswi eka tindhawu to fana na matiko ya akelana leswi nge le ku ndzekeni a Mozambique varhangeri va hina lava va fanele va teka swiboho swa ku kumbexani va vona swilo swi tshamiseka le Mozambique va ri ku na nhlengeletano leyi nga ta va kona hi 20 ku nga vhiki leri tako ya xihatla va SADC ku va ku ta ololoxiwa swiphiqo leswi nge le ku humeleleni a Mozambique leswi nga ta hetelela swi endla ku vanhu va tsutsuma Mozambique va ta Afrika-Dzonga loko ku ri ku va ta Afrika-Dzonga kumbe va ya Botswana kumbe kwalaho ivi swiboho swoswoleswo swi hetelela swi fika laha se a swi vuli ku kumbexana a ku fanele ku kha ku endliwa swin'wana kusuka kwele ka vufambisi kumbexani ntlhontlho lowu wu va wu kha wu susumeta xiyimo xolexo xa ku n'wina mi nyikiwe matimba ya vufambisi se leswi mi nga nyikiwa matimba ya vufambisi vonani ku swiboho swin'wana na swin'wana leswi mi swi tekaka swi nga hetelela swi mi fikisa la ma swi vo matsundzuka malembe ya kumbe na minkarhi leyi ya ku vulavuriwa hi timhaka ta quiet diplomacy i swin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka swo eka 0860002543 nangona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM kandi ya laha loko ni vuya hi teka riqingho rero hi twa n'wangulo wa wena andzaka leswi banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingiselo Munghana Lona FM akomba ndlela wa vona loko hi vulavula mukama yin'wana swin'wana swa hetelela swi nga vi kona mihleketeni ku a ni fanele ni vutise na leswi kambe ku fana na sweswi swa ku loko wo languta vuxaka lebyi bandla ra African National Congress yi nga na byona na va Frelimo yi nga na byona na va ZANU PF wa tivutisa ku mapfa mi vulavula tanihi maxaka tanihi vunghana ku hi va ka hina lunghisani matiko ya n'wina vanhu va n'wina va le ku khuphukeleni hala hi mhaka ku n'wina mi le ku tekeni swiboho leswinene xivutiso lexi a ni fanele xivutiso lexi a xi tangi laha ni xi tsale koho a xi nga pfuli lexi sweswi hi ko swi vona ku a ni fanele xivutiso lexiya ka vo vandla ra ANC kambe a hi mi tweneni n'we mi nga koho kumbexani mi ta ni pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa un'wana mingiseri wo sungula hi loyi i nhleka mahasi mpfukeni na vaxomi Giyani hi pfukile na swi tiva ku maninavela swi na mhaka n'wina mi ri yini ku na swo biha mani mo ni khoma yona ya ku ni ta ku inquiry ehenhla ka premier wa hina Potela Mathuba ni va twini na DPS va kha va yi ndlela ku antswa kwalano la ku kambiyela kwalayani ku van'watipolitiki hi ku ya ku na provision yo karhi muhaxi ko va ku a ni yi langutangi a ni ta yi hoxa kwala moyeni hi kota ku va hi yi landzelela van'watipolitiki they are exempted from ku panichiwa loko va vulavula ti-political statement premier Ramathuba ka nkarhi walowuya va nga vulavula leswi va nga vulavula swona swibedhlele ehenhla ka muakatiko le Zimbabwe a va mbale xidloko kumbe tiboots ta ku va n'watipolitiki laha mina ni vona nga ku Health Professional Council of South Africa inquiry leyi va nga ku endleni vo lata tikomba ku va kona va hanyanya they are not redundant hi yo mhaka va kumeka va va koka va ri ku va tengiseni sweswi va leta swona kambe va tikomba ku va hanya endzhaku ka malembe mambirhi vo va na ntirho wo tala already i xivutiso lexi siku rin'wana loko n'wina na muhumelerisi mo kota ku va vitana mi ta va vutisa hi mhaka ku na mina ni fana na n'wina na van'wani vayingiseri a hi swi tivi ku wa swi teka nkarhi wo leha ku fika laha hi nga kona lexi ni tsakisaka hi mhani loyi i fana na mhaka leyi sweswi yi nga ku hangalakeni kumbe xana yi endlaku ku vanhu hi banana hi magoma ya minister Chavini halaya ma vona a leader must always or sometimes be unpopular hi leswi a swi vulavulaku hi mhaka ku loko ho kumeka va ti aligna na leswi vanhu va langutelaku swona hi minkarhi hinkwayo swi nga hi siyi va hi ri kahle va nga ri varhangeli ku ringana
hi ku ya hi mina ni nga tshama kona sweswi i weekend muhaxi kusukela namuntlha na ta mi kombisa ku tikeriwa loku health sector yi nga na kona na hina hala hi nga kona hi na kona over 70% loko ze ku wa untlhanu ku ya fika sota over 70% ya vanhu lava hi va korhokelaka va kha va banana va endlaka swilo leswi hinkwaswo i vanhu va tiko ra ku huma ka Zimbabwe va nga va ri lava ku nga ni nasati boyfriend girlfriend vanhu lava tivanaka na hinkwaswo sweswo mara i swilo leswi ni nga na vumbhoni bya swona va gwaza na hi mikwana va endla swilo leswi hinkwaswo hi xivona va tikisela ti-resources ta South Africa so varhangeri va fanele va hi kombisa ku Kabula va hi rhangerile ene loko xilo xi nga ri xona a hi gwaza na hi mikwana va endla swilo leswi hinkwaswo hi xivona va tikisela ti-resources ta South Africa so varhangeri va fanele va hi kombisa ku Kabula va hi rhangerile ene loko xilo xi nga ri xona a hi xona ina a yi ve ina yi va leswi Premier Ramathuba va ndzi kahle leswi va nga swi endla hi nkarhi walowuya a va tengisiwi va huma ka swona and then hi ya mahlweni na vutomi mara i mhaka ya ku maAfrika-Dzonga va fanele va rhangisiwa mahlweni eka timhaka hinkwato muhaxi wa mina Mthenseni ni va na saseka inkomo no I khensa na n'wina swivetana 0860002543 ndongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana mingisiri hi loyi nhlaka aye Buthpet papa mpfukile hi pfukile ngo vona hawa mina nisho kusuka la Nkonko inkombo Buthpet mawala South Africa loko wo karhi wo hanya hi ntiyiso a wu laveki Dr. Poppy hi va karhi hi yingisela Afrika wa vulavula a va tiri wa vulavula va so straight va ringete ku kombisa ku ri eLimpopo budget ya mali lava ya swa vutshunguri yitsongo ende vo va tlhela va ta nhlayo leyi tlhe xotaku straight se South Africa loko vulavula ntiyiso va tshama va targetile Dr. Poppy vo targetiwa for swa tipolotiki mara va vulavula ntiyiso munhu wo huma etikweni la Mozambique kumbe Zimbabwe kumbe makhelwana wa South Africa ku va nga hlayiwangi laha loko se xota va tlhela va ya xibedhlele va ku tliliniki a ku na mirhi va tsutsumela ka Khalanga everyday Buthpet tliliniki yo karhi ku hava mirhi mara mirhi a yi ri koho yi fika yi nyikiwa vanhu lava va nga hlayiwangiki ka ti-statistics ta province yeleyo a ni swilo swa hlayiwa Buthpet va ku okay hi na 50 million wa vanhu loko se va yisa emimirhi ya 50 million se ku ta munhu loyi a nga hlayiwangiki laha se tikela vo ntsena South Africa ya ha swi tisa ku se ku laveka yini kambe a ni ngo ku na milawu leyi fambisaka timhaka ta ntirhisano wa matiko loko ku tshika ku ri na vahlampfa ematikweni hi ndlela yaleyo se swi vula ku loko ve Afrika-Dzonga yi nge swi koti ku tirhisana na vona a yi fanele yi nga sayini mitwanano yaleyo loko yi sayinini ivi se mintlhe mi ya vulavurisa leswi mi va mi kha mi va kholela ku ve mi vurile kun'we mi ta tirhisana na matiko man'wana hi tindlela tihi kumbe tihi ku pfunana hi ndlela yaleyo Buthpet xin'wana mo ni mi byela hi lexi mi ta kuma ku na vo ma byela va hi kholi muvabyi na ku va na maphepha ya straight a ya nga ri kona etikweni ra vonge yi karhi vuvabyi a nga ri na maphepha va nge ku tshunguli swi humelerile kun'wanyana lori va la ku kwini va nga ri na maphepha munhu va nge ku tshunguli a hi swin'wana swi lava ntiyiso loko munhu loyi a ri na maphepha a ta tshunguriwa na munhu yaloye a ya exibedhlele a nga ri na maphepha a hi valweni ntiyiso swin'wana ku va ku tiko leri ra South Africa vo targeta xilo mali lava swi swo tala swa kahle va endlini se mara ndzeleni loko va ku ri tipolitiki ti ta va ti kha ti huma ka mani ti huma ka ti-opposition ma ta ku humelene Buthpet mi ta kuma nako kwala ndzeni ku na ti-camp ku na vanhu lava Dr. Poppy va nga va laveki se va la kota ku tirhisa leswiya ku ri va hetela va nga vi munhu wa kahle ku va heta va humesiwa South Africa ku tlangiwa game yin'wana hi ta ze hi ya fa hi ya tshama hi kuma munhu va ku loyi straight mi ri ta ze hi ta njhani hi ta ze hi ya fa hi nga tshama hi kuma na munhu loyi va ku straight na loko Buthpet hambi n'wema swin'wana sweswi nge ku pfuneni hinkwavo ndhawu leyi tiko leri hinkwavo nge ku pfuneni na kwala ka kwala ma Zimbabwe ku xikontiri tola a xi onhakile la bindzu la Nkonko va fika yimisa tilori va lunghisetela hinkwato hambo tonga kumbe n'wemi loyi makhonomi le ku va voneni va lunghisile ku mpfula yi onhile a va ha zangi va ya ku beriwa mpente va lunghisile na n'we loko mo suka ka Munghana Lonene se mi ya ka ti-politician mi ta sitwa va ku Khalanga u endle yini se ku burevuliwa tin'wana hi nga ti tiveki ti-politician a ku lavi wa straight laha loko wa straight wa
Dr. Benza ngichumintisa na wena unobombeka lava ku khalanga loko ku ta vanhu vo karhi ve le kwini va nga ngheni mi nga pfumeli mi kuma ku vanhu va lava vanhu va president mi fike mi ala mi ku lava ku ngheniwa mi ta swi khalanga ale ku vanhu lava va hundza va hundza ku ri ku byeriwe ku va nga hundzi wa ale va hundza hi mhaka va ri va vanhu vo karhi makatiko laha a nga fiti kuma mirhi ko va ku vhele a ku ri favor mara na fane va vula Dr. Pope ku ri swi so a swi kona ma hi coaster and indeed sa hi coaster South Africa hi ta ze hi fa n'wana li dava lovo ni street hambale street Nemetwi kensi inkombo tome verita za hi fa kumshani nga etsela loyi nga sema ngena msava 0860002543 chaka njani epokele mjani mungo enyana ritu mungo tlamtlamu isalle minute okay butete bona ne tate ina na South Africa ina ile tshangele ra tidonki timbongolo tihomu hinkwaswo ka swona leswi tate etimhakeni a ndzi ri ka n'wina ni 10 ekaya mina siku leswi nga ringana slice ku ri na 10 un'wana na un'wana laha ka n'wina le fa teka 1 slice se un'wana loko a ta vhakacha lahana a ri muyeni na a nga hlamusela swa ku le ku teni ka n'wina i mali wa faka teke slice ya nani xa yena un'wana hala kaya i ta dya yini ma yi kuma mari namithu tala ku tirha budget yi tshama yi saleriwile hi tinhlayo ta yona a yi vulavula ku tala tinkombo yi tona nikhensile papa isweswo mingiselo mnganalona FM nangona ku Afrika wa vulavula hi le ka mnganalona FM makombandlela hi ku tisela wona chi kusukela a studio 1 agyani ile masingita mall ila ingeri hi ku tisela nangona ku Afrika wa vulavula hi ri ko mingiselo me a hi pfumeli ya mahlweni 0860002543 nangona ku i Afrika wa vulavula ka mnganalona FM makomba ndlela ita kama ngamsava na bonge ngwamona ti maluleke loko se iwe mangwina msava itaba eka bula na nkulukumba Ndabe Ramakwela babulabulela mfumo wa xifundankulu xa Limpopo batava ka bayela loko va ka babulabula mfumo wa xifundankulu xa Limpopo va ri yini yo ile nga ko ya timhaka ta vana lava vengile ku tsutsumiseriwa swibedhlele xiyimo xinjani ku fika sweswi na ko va angula va ku yini ka makaya leyi Afrika wa vulavula ka Mnganalona FM ngemsava hilawo na bongi n'wanati Maluleke yabo Mnganalona FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Mnganalona FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Mnganalona FM makombandlela Alanga valava NPSA hayi ava yiminyana hi kusukela mhani la vona va Xikwembu lava mavona loko ra ta langisa tipolitiki a hi ta misava tipolitiki ti avanyisa ku ya matiko na ku ya swifundza na ku ya timasipala mun'wana tipolitiki un'wana na un'wana i sevala a ku nga tiko ra yena ku nga vutshamo bya yena nangusa tipolitiki ta la Amerika ku sungula mukhalabye wa Donald Trump leswi nga le ku swaleni ku sukela a vuyi kambe man'wini wa kha kombisa ende leswi nga right lo anga ri ku Amerika a yi n'wi tirheli i rhangisa Amerika ku sungula na yena va hi rhangisa tiko leri mhani va Xikwembu a va ri nandzu kwalano i mali muni mali ya va mali ya hina ya tirhela va le a hi swona a va tshiki mhani wale wa Xikwembu ku hina ti-problem to tala tikweni na va hambana mhani walowo place Vachumbu pet mina hi ku ya hi mina ni vona va nga endlangi xihoxo ku va vulavuli marito lama ya khale ka MEC hi mhaka ya ku kunene kasi lexi ni lava ku ti-president ta Africa ti tsandzeka ku hlayisa vana va tona i ncini kunene South Africa yi ta swi kota South Africa ku holda vana va Africa hinkwayo leyi mara vinyi va vo lo tshama leyi mina vona va li right man swin'wana swi lunghisiwa hi ku nonoha swi fana na xipikiri xi tirha hi loko xi biwa hi hamula marito man'wana mo vava ma aka loko ri ku president wa yena swi twile le munhu luya na mina muakatiko wa le handle mara ni vona marito lama ma nga ri bad hi ku ya hi mina inkomu Nhlekani Butpet ni kombela ku vutisa
loko xihlangi xa muakelani wa wena Buddha xi nghena xi jamba xi ta jana swo jana xihlangi xa wena Buddha i hlasela xihlangi kumbe swi endla njhani Buddha xihlangi hi ku vona ka mina loko xi hlasela Buddha marito a xi nga ta cinca xiyimo xa le ka xona fetse so ni vona nga swi hambananga leswi nga endliwa i khale ka MEC Buddha ni vona a swi nga hambananga because muvabyi lowa Buddha nandzu wa yena ku a nghene tikweni a nga ri na maphepha kambe ku hlaseriwa hi marito ya timhaka ta timali le Zimbabwe na yini South Africa a ni voni ku kahle swi tshamisekile Buddha anti kambe a ni voni ku nga hlasela xihlangi xa makhelwani Buddha timhaka ku xi dya so jana xihlangi xa wena u fanele u va na ndlela yin'wana leyi nga kota ku at least u va vonisa vatswari va xihlangi leswi ku ri leswi vana va we va jakula ka mina a swi ni khomi kahle kambe ku nga ri ku hlasela xihlangi Buddha a ni tiva ka mavonelo mina kana muhaxi na muhumelerisi ni kombela ku angula ka leya premier lava va nga za va MEC wa ndzawulo ya rihanyo Limpopo yes mara va vulavurile hi matwini but xivutiso lexi mina ni nga na xona i ku vanhu lava va nghena njhani atikweni va raha maphepha va hindza njhani a tibodareni xifundzankulu xa Limpopo hi le kaya a yi no ku ri ku tele vanhu lava taka va huma hi le handle na maphorisa va dya na vona va teka coco maphorisa lamawa mari se ku sungula ku va na ku biha va jika va ku hina wena fika njhani laniwa njhani hina hi pfuni munhu wa le handle ku ve va le ku tekeni ka coco aka vona na mihlangano na matimba jaha ro bonga le Ivory Park ka hi le ka Nkuzana la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingisa ni nga gungudi ka ni vona mungiseri la ku khalanga mina ku tlangetela swo ta iswa kwa tirweni iswa kwa tirweni kama msirtana 0860002543 sweswi na ku bula na mbulavuleri wa xifundza xa Limpopo hi tatwa ku xiyimo xa timhaka ta vana lava va ngele ku khumbekeni loko swi ta ka timhaka ta tichefu leti ku hehliwaka ku va hlangana na tona tolo ku vulavuriwa hi vana va ku fika kulume ka 50 50 wa vona a hi amukeleni kulukumba Ndhabe Ramakwela va hi byela ku xiyimo se xi fike kwihi tanihi xifundza va le ku endleni ka yini Ndhabe nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani khalanga na vangiseni hinkwavo va Munghana Lonene FM hi sunguleni kwalani ka xiyimo lexi hi vulavulaka hi xona xiyimo xi fika kwihi sweswiwani ngopfu kusuka kwele ka vana va lavaya va nga tsutsumiseriwa swibedhlele tolo mi tiva yini ku sweswi xiyimo xi njhani Ndhabe khalanga va te xilungu the situation is stable sweswi MEC wa health na MEC wa education va huma kona kwale Nketsane Hospital na le Dzumeri Primary School just to assess the situation ku injani va kuma ku out of 11 lava nga Nketsane Hospital the doctors va te uta sala 3 ya bona for further observation because van'wana va kona va kuma ku by morning ava khome diarrhea so but the rest of the people lava batolo for observation all of them were returned to their homes and then only 11 slept over or overnight at Nketsane Hospital and then as of today the doctors are they will only have 3 of them remaining and the rest of them will be discharged because there are no further complications and now they are in a stable condition. Se tani xifundza loko xiyimo xi titani mi kunguhata ku endla yini hi sungurile hi end of October loko executive council yi teka decision ya ku ta va na committee yi tirhana swilo swa foodborne illnesses va veka committee which comprises vanhu va humaka leadership va humaka education social development na va humaka health including na timasipala hinkwato ta le province ngopfungopfu lava va na power star and municipal health services. So since end of October,
hina as province ya na training na campaign observing food security askolweni as well as now the shops around the villages, particularly spaza shops. The raids that have been done over a period of time, Nakona, Azumiri, even before the case of Lovely Yona, actually at the time when the case was reported, our Mafeni to raid various areas to check various shops, they have food stuff that are within the legal rights. So that's what the provincial government has been doing all along, and that's why all over the province, if there are any such cases, our reaction is swift because kuna team namakabe. So loko eka hi languta xiyimo lexiwani van'wani va ringanyeta ku kumbexani i nkarhi wa ku ndzawulo ya dyondzo yi languta ti-supplier ta vona ma fika kwalano tanihi province kumbe languta ku n'wina ti-supplier ta hina swakudya swa n'wina swi teka kwihi. That's why loko va humesa notice or circular hi vulavula hi mhaka aku what are the food stuff that are restricted and then which ones are allowed. Amongst other things, I lava from vanhu va xavisa la eskolweni or even lava va xavisa outside the school. Hi te hi lava ti-invoice ta kombisa ku va xave kwihi swilo swa vona. So whatever food stuff that they have, that's what they to check not the expiry date or that's what we've been doing. So not the rate this one has been going on across the province. They're looking into such elements. So even for people who are within the National School Nutrition Program, what they do is that they look into their suppliers. Naturally, if the problem is said to be any of the items that were used during the school nutrition programs, we are following up on the supplier, who are the suppliers, where did they get it from. So all of that will help us close in on some of the areas which might be problematic. So sweswiwani loko se ni tshamini mi ri yini ka vatswari loko mi kha mi hetisela tanihi mfumo wa xifundzankulu Botindaba hi ku se ku na ku chava kukulu van'wana va ku loko ku ve ku na ku yirisiwa ka timhaka ta ku xavisiwa swikolweni kumbe xana na swiphaza leswi swi xavisaka a hi fanele na swo swi pfa swi yirisiwile ku kondza va hi komba ku va stoka kwihi sweswo se mi hetisela mi kwini ka vanhu lava va nge ri ku chaveni sweswiwani loko ku ze ku tsutsumela vanhu va 50 va ya xibedhlele hi siku rin'we swa chavisa Botindaba. Vanhu va 50 I a precautionary measure. There were only 5 of the learners who were complaining. Only 3 of them had abdominal pains. The other 2 were not determined what the issue was. But out of concern and that for the principal then thought it's necessary to go and have everyone observed. So there were no 50 learners who were hospitalized. Actually, local Baba 40 something by Africa Hospital. Our doctor didn't love any lab because you don't have any problems, you know. But it was an issue of observation. There was no one who was kept overnight amongst the 45. It was only the 11 that were kept overnight. So what we are doing to parents as well is to avoid them having a scare. You know, the alarms that are going off unnecessarily. But we're also telling parents, stop, you know, when people are saying that 50 learners have been hospitalized, it's a wrong information, you know. So I also tell parents that they must stop spreading wrong information, whether through WhatsApp groups and the like, because some of them just get thinking that it's got something to do with them, but when it has nothing to do with that, there was no crisis really. Azumiri Primary School. The learners partook in the meals in the morning from the school feeding scheme just to show hakuna maka with the food that they're preparing. So if there's any, the local clinic is nearby, just 500 meters from the school. They'll be able to attend to any of the problems that are there. But we went to observe the MEC for health as well as the MEC for education. Went to observe the areas where the food is stored, the area where the food is prepared. We found them preparing food for lunch for learners.
and there didn't seem to be any problem because we didn't announce that we were going to go there. I see. All right. Ay Bundabe ay ka tatiriwa miriyeni tana yifunda ani kani ngisela nongonoko wa ina swa mitlangu tolo Bundabe ba vulavula hi timhaka ta ku kuna matiko yo tala ya Afrika loko ni mavula hi mavito va Kenya va Zimbabwe Namibia va le ku tsakeleni ku ta tlangela a stadium lexi ya n'wemi nga hoxa xandla swinene loko xa ha tumbuluxiwa ku fika sweswi miriyeni tana hi Limpopo loko mi ri va na ti facilities leti vanhu va matiko ya le handle va navela ku tirhisa tona. It's a very pleasing thing. We're building the stadium not only for the hosting the 4 World Cup matches. We're going to build a legacy so that no one should have an excuse that we won't bring a game in your area because Adina Stadium. So we have it. We can host any type of event and game that we want. And we have seen for the past month Peter Mokaba Stadium with the games in the old and new Peter Mokaba Stadium. So that's what we are using these facilities for. Anywhere in the country, as well as outside the country, they can use these facilities. Khansela Bundabe hlayisekani ku tiya ku ngeta. Inkomo Bundabe Ramakwera va lava hi bulana vona va vulavulela xifundzankulu xa Limpopo va kombisa ku timhaka ta ku hi nga languti tihlo leri ra ku a ku ri na machudeni ya 50 ma nga ya xibedhlele a hi swona mhakankulu i 11 lavan'wani a ko va mhaka ya sweswi va xikolo va nga ti hey kumbexani mi vhe mi famba hinkwenu ni ta vuya ni mi byela tin'wani ku ya mahlweni kambe sweswo hinkwaswo loko hi ta va hi hundzela mavhengele rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Eso so mingisero mnganano na FM nongona ka Afrika wa vulavula ka mnganano na FM komshana nga kuma vambiri vanaro hi twa ku me angula bukini la ku bula na va ti Hawks ku nga ri khale la hi twa ku va ri yini a kho ku hinda maphorisa xitalo la se ni nge ka vona a mi ri kwihi ku tolo no masiku la ni twa hungu ra ku wa vulavula hi sweswo munhu yale lexi vanhu va lavele xinyamini ndhawu leyi ndhawu yo wela ka yona liya se va ku na swo tala swa technology swi nga hi pfuna va le xinyamini swi vulavulaka a va zanga va ya hela vanhu valava kambe hambiswiritano a hi ku timingiselo mina ku i ri yini timhaka leti a hi bula hi tona hi le ka 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela tsundzuka hi tere ku haxela wona nongonoko tweak suka a studio 1 hi le a Masingita Mall eka Nhlekani lowu a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi Nhlekani a nga se fika la kambe a ni lava hi vulavula hi yona mhaka liya hi vulavule ngopfu hi yona mhaka liya swakudya kambe na ha tsakela loko swi koteka hi bula hi yona hi mhaka ku swi tikomba swi ka swi hi khumba swinene timhaka letiwani swi tikomba swi ka swi ala ku hela hi ndlela leyo van'wani va hehla na ku njheswisa swo ndliwa na kambe loko ku ri ku swo ndliwa swi ndliwa hi va mani nako va kha va lava ku fikelela yini hi ndlela yeleyo 0860002543 nongona Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela van'wani va nge ri kumbexani Bundabe leswi va fanele va swi twisisa i ku a hi mhaka ngopfu ya ku tinhlayo tingani kambe timhaka i ku vana va yiye mahlweni va kha va hlaseriwa kumbe va va na swiphiqo leswiwani swi fambelanaka na timhaka ta swakudya hi yo mhaka ni kha ni va vutisa na mehe Bundabe ku kahle n'wina mi ri yini ka vanhu lava va nga na ku chava loko va twa nomboro ya 51 ya vanhu lava ya 50 ya vanhu lava ya ku xibedhlele kambe a hi vanhu va 50 i vanhu ivi va hlamusela hi ndlela yaliya sa hi ku timingiselo mina ku angula ku yini n'wana mingiseri loyi Nhlekani eka Botshead mi pfukile papa hi pfukile minjhani n'wina hi pfukile a khensa ni vulavula na Mansila ka N'wamatatani ka Botshead ni mi twile loko mi vulavula na mi ri Botindabe ani mara ku na question yin'wana mi nga va vutisa lahaya mi ku tanihiloko mi ri mfumo swiphaza leswi swo ka swi nga pfariwangi hi ku sweswiwani ku na lava nga yimisiwa mi ri yini swona a va yi hlamulangi va tsutsumele ngopfu ka ku hayi vana a va nga ri vona lava va nhlayo ya so liya a va hetelangi va mi hlamurile ende hi yona leyi kulukumba leyi a va fanele va mi hlamula yona ku va ri yini hi swiphaza leswi nga ku swi nga ku operateni sweswiwani swi nga ku xaviseni hi mhaka ya ku Botshead ni twe nampundzu loko va vulavula va ku vaxavisi swi nga endleka va vuyelela vaxavisi lava ya ku va hi ya ku hi ya stoka kona mona mina ni ti include hi ku na xavisi
laha hi ya ku hi ya stoka kona xana mfumo wu yile wu ya languta na lomuya ka vapremji va ya ku va tala kona vanhu va stoka va yile va cheka hi ku loko hi vuyelela hi ya xavisa hi xavisela vana va hina hi tlhe hi ya stoka kwalaya venge a ku stock a hi fanelangi hi xavisa se xikulukumba a va hi va ya cheka le ku swi fanerile ku na loko hi tlhelela a ku xaviseni hi nga ya hi ya stoka kona na se loko va ku hi tlhelela ku ri ku lomuya hi ya ku hi ya stoka kona a va yangi va ya languta swilo leswiya ende swiphaza leswiya langi ku va kota ku teka decision ku hi swile hi kwihi la ku hi fanele hi ya stoka kona ni vona swa ha vuya aka noto vana va hina va ha ri khombyeni ni mixavisi mara ni languta leswi va endlisaka swona ni vona ingaku vo tlanga bolo mara a va lavi ku yi kora bolo ya kona a va hi va ya cheka na swiphaza leswi hi ya ku hi ya stoka kona hi ku hi ta vuyelela mara a va stoka a va stoka kona khale va tlhela va stoka na swilo sweswiya swi nga expire mi va vutisile Bonzabi nhlamulo leyiwani a va yi hlamulangi why va nga yi hlamulangi loko mi ku swiphaza leswi swi nga ku operateni mitini hi swona a va yi hlamulangi ivi n'wina ingaku swi fike swi mi mi nga ha koti ku continue na yona Swami ni khensile swinene kova timhaka leta swakudya leti mani ni mi twilisise swami ni khensile i ta ntshemba ku i ta tlhe a yi nge heli namuntlha mhaka leyi ha ta ya na yona a mahlweni hi kota ku twa ku kahle xiphiqo lexi hi nga huma njhani eka xona hi ndlela yaleyo nomboro i nongonoko i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi la ku ya twa na lava va ya ku vengi loko tolo ku vikiwa a ku kombiwa leswaku ku khomiwa munhu wun'we hi lava ku ta twa ku swi cincelike kumbe ka ha khomiwa munhu wun'we na sweswi loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti endlekaku ta ku tirhiwa kumbe ku endliwa timhaka ta swa mugodi swi nga ri enawini hi ndlela yeleyo antivi ku nga va ku ri na un'wana lava ku hundzisa rin'wana hungu la enhlekani mi amukeleli ka Munghana a ku na munhu a ni vona nkarhi wa kona ku nge pfumeli a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 ivi kusuka kwalano hi bula na va ti-Hawks lava va nga ta hi pfuna ku twisisa ku endleke yini hi timhaka ta lava va celaka mugodi swi nga ri enawini rin'wana hungu leri ri fikelaku ve ri ku na movha leyi nge le ku rhwaleleni swin'wana swa leswi va ku swi cukumetiwile a dumping site leyi nga tlhelo ka Great North Depot a leti unitini se ve nge ri a va na ku chava ka ku kumbexani yi nga hetelela nhundzu yaleyo tlhe ya xaviseriwa vanhu hi ndlela yaleyo se kumbexana yaleyo mhaka hi nga yi sala ndzhaku ku la ku ta twa n'we mi tiva swo karhi hi yona i nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ya hafu ku bile wa ra yan'we hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta emisekweni nhlekani Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela antivi ku warrant officer Lechunya va nga va yime ku lunga ke ku va hi kota ku va hi bula na vona kambe ke hi bohela va ku bula na vona kusuka ka ti-Hawks va hi byela ku swi fika kwihi eka timhaka leti ta ku vona leswaku ku hetelela ku khomiwa lava va khumbekaka hi ndlela yaleyo warrant officer good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM nhlekani afternoon let me give this most of Munghana Lonene FM. I'm not sure how you're holding your phone, warrant officer. Maybe let's look at that as well because it is affecting your audibility. But let's start from the beginning. What happened yesterday? Well, no, thank you very much. Let me say yesterday we arrested a 41-year-old foreign national for illegal mining-related offense and contravention of Immigration Act, and we seized mining equipment estimated to the value of 3 million rand at Giyani Section A. Yeah, this suspect was arrested during our operation named Operation Kirin, where we conducted in collaboration with Giyani-based local criminal record center, the state security agencies, and the South African diamond and precious metal regulators. So we were in that area of Mopani. We received the tip-off that there is another illegal mining in that site, and then we went there. We found that there was a person who was working that site refining gold. So he was arrested immediately, and then he is expected to appear before the Giyani Magistrate Court soon. So you only arrested one person, but you're saying there is evidence that he's not working alone. What are you going to do next?
that it's a sort of project. That one it is not one man's show, and then we are busy with investigation. We are sure that other suspects will be arrested soon. And then this one, he is facing a charge of contravention of Precious Metal Act and illegal, as is illegal in the country, or he does not have documents to be in this country. And then he is also facing a charge of contravening Immigration Act. And then others, since I said we are busy with the investigation to check and to find out the owner and other people who are working in that area, we will make arrest. 3 million is the amount that is being flighted here. Is 3 million of what was mined or collective together with equipment? Yeah, it's collectively what was mined and other equipment and the chemicals. Yeah. And how big is the problem? I understand from your statement, I saw you were mentioning places like Malamlele as well, Giyani area. How widespread is this problem of illegal miners, particularly in the two districts of Mopane and Bembe? Yeah, it's a serious concern. Remember, there is no one who is allowed to conduct these illegal mining activities, so it is very much it is our concern actually. That is why we launched Operation Green, to show that we are dismantling these illegal mining activities in that area. And talking about Operation Green, that was launched, which is ongoing within the province of Limpopo. If you were to rate its success, is it successive? Are you able to detect its success as of now, or the process is still far from rating it to say now the Operation Green is successful? Yeah, I can say now the Operation Green is successful because we rated a lot of mining activities, illegal mining, and then we have a lot of arrests. Like now, this one of yesterday, we dismantled this area. I mean, this illegal Ramalama. So we seized material, those chemicals, Kenduka, wheelbarrows, water tanks, refined gold, estimated to this value of 3 million rand. And remember, last month we arrested another guy in Sikhukhune, where we seized another equipment also, and also at Lepala, we had this kind of arrest. And last month we arrested 2 people in possession of chrome, estimated to the value of 20 million rand. So we are winning, and then we are very confident that we are winning this fight against these illegal miners, and we are glad that the community is supporting us. We receive information from different people. But then, as we conclude, Warrant Officer, are you following through in terms of the value chain? Because some are saying you are arresting small fishes or small fish. They are big fish that you are not touching. Where the people are taking these minerals to, following through the value chain. Are you doing that as well? And what is your success rate in that regard? Yes, like I already indicated that last month we arrested the 2 miners, actually 2 directors who are owning this illegal coal mine in Beggersford, in Stilport, outside Beggersford, and then we are winning because those people, those 2 directors are the big fishes. And then also we arrested another suspect in the name of Ocamp, where we found him in possession of this. We arrested people who were waiting for him and he was not there, but through our intensive investigation we successfully managed to arrest him, and then he will be in court next year, January 24 and 25. So also we had a successful case where this man was this man who known as
I cannot remember the name very well. He was convicted and sentenced at the Lepala. Okay. So we are winning the crime against. So the long and short of it is that you are following through the value chain as well. Yes, we are following through the value chain. That is why I said we arrested one person, of course, here at Kiani, but we will make sure that we go deep so that we can arrest the big fish and we can be able to establish where are these gold going to. Warrant officer, thank you very much. You can see in Karongwina. Enjoy what is left of your Friday. Thank you very much to you and the listeners. Inkomo sweswo mingisela mugana na FM eta vuya hi bulanyana kantsongo hi leswi a va swi vula ni pfumele ni sungula no hundza laha andaka sweswo ni ta teka na riqingho ra wena hi twa hi timhaka tihi kumbe tihi leti nga na tona ra vuntlhanu leri kambe sweswo andaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula sweswo mingisela mugana na FM na kwa Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka la studio 1 again ila nga kona nhlekani loyi ku tisela na kolo Afrika wa vulavula so va vulavula swona ku vele komeni na madihlampfu lamakulu kambe hlampfu leyikulu i gentle kumbe bawuri bawuri i muxaka wun'wana wa hlampfi na swo hava ko swi bawurwana dihlampfi dikulu hikuva ku ri kambe sweswi ya swo taniya mi vele ku khomeni va languteka ka timhaka toleto ta vanhu lava va khumbeka ku tsala migodi swi nga ri nawini loko ni nga ni bula na tatana Mahlawule etolo va kombisa timhaka ta ku veri ku na swicelo la hi nga konu a ro hisa ntsena kasi ke mi nga na mawayawaya mi le ku ndeni ka yini famela ti langisese man fama ya komba ka department mi ya mi ta rima mi ta hayi ku rima mi ta chela migodi la mi ndla mintirho mi fumisa gyani ni vola ngwe mi nga na mawayawaya hayi khona man a hi ndleni ntani kambe veri i mhaka leyi va nge le ku yisaleni ndzhaku va nge le ku tiyisiteni na ku vona leswaku ku hetelela ku khomiwa na valava va hetelela ku va hi ku ya xitatimende xa vona a va kombisa timhaka ta leswaku munhu ta khoto namuntlha hi siku ra 15 kambe veri hayi ku nga ri khale swi nga endleka a nga ha ri yi khoto namuntlha 3 miliyoni leyi ku vulavulaka yona yi katsa swingolongondzwana hinkwaswo leswi a swi tirhisiwa na sweswi swi nga kumeka se tin'wana ta timhaka leti twana i na malembe ya 41 naswona a hi wala Afrika-Dzonga naswona i kwala Afrika-Dzonga swi nga ri nawini ya mentsandini n'wina na tiko ra n'wina mentsandini kambe a hi mitweni mixero men 0860002543 a hi mitweni ku timhaka tingani leti mi nga na tona hi tihi leti mi lava ku angula eka tona ka timhaka ti ta hi bula hi toho kumbexana leti hi nga bulangiku hi tona kambe mi twa ku ngeti a swi fanerile ku va hi bula hi toho na koho mi la ku tisa tlhelo ra toho kumbe tlhelo ra n'we kumbe vonelo ra n'we eka toho wo sungula mingiseri hi loyi ni hlekani Wotata papa mfukile hi vatomi hi ngo vona emakuhani va khakhala ne a hi papa hi kombela ku vanhu loko va ri na xivundza va ngati va ta nghena ka munghano lowunene va fika va vulavula swo va nga swona sweswi vanhu va le ri ka khakhala ku hava mati muganga lowu wa hinkwako hala tlhelo lowu ya nga kona ndhawu leyo hi ku nga na mati ku ri koxa phela loko a fika a vulavula ka media ku mati ma huma swi vula ku vengeti va ta lunghisela vanhu mati ku mati ma kota ku huma ka vanhu i mani wo mati ma huma laniwa ka mahungu ka munghano lowunene hi wani va ku va aka tekiwa ka khakhala va tsaka ngopfu ku mati ma huma a mele ku humeka mati hambi ngo loko mi chayisa kwala mita kwala ka khakhala mi fika mi famba hi letiya mo huma ndhawu mati a hi swona kahle ka i vanhu lava vula sweswo a ni tivi ka mahungu ya wani botet va hlaya ka mahungu ya vanhu va ka khakhala a va tekiwa ka khakhala hi tsake ngopfu na loko munhu a canvasa a va canvasa hi mati lama nga ku humeni ma nga humeki ku hava na mati ku na ndhawu yin'wana ku swi na tin'hweti timbirhi mi se huma mati mara ni twa va ku n'wina mi fike ka khakhala hi makuhani ni twa ku na siku rin'wana ni ri nkosini kwala ni twa un'wana ku na van'wana va nga fika va chela semende ku mati ma nga hayi kun'wani sweswo swa ku taniya mi tiva yini hi swona va chela tsale tindhawu ta kona vanhu va tshama va ri ku lweni mara sweswiwani ni vula leswi botet ku lo a ni tivi kumbe mati lama vulaka ku hi mina ka ni nga swi tisa i vulaka ku huma mati ya storage kaya ya munhu wa kona a ni tshembi ku i vulaka ku huma mati yo nwa hi vanhu kumbe ku huma ma-storage kaya hi nga ngheneleli ka swona mara loko ku ri ku i mati yo nwa hi vanhu vanhu va le ku tholeni ka tigolonyi sweswiwani na timovha ku ti famba ti va lavela mati ku ri ku na mpfula yinini switayipani swi ve kwini miti ya vanhu mara ku le ku humeni ka mati ma swi vona ku swi ngo huma ka muti wun'we vanini vanhu va lava kha va kha va makamaka lani va na vanhu lava tlhela kona vanhu a ni vanhu vo ta va huma handle
se kwalomu lava nga vekela ko kumbe lomu va tlhela kona kwale ka vasesi va hina kumbe masiwa loko tiko a ku le ku humeka mati laniwa a tikweni munhu a fika nghena ku ya midlilerini ku huma mati kwala ka khakhala laha ni nga ku mana n'hweti hinkwayo xipayipha swi kona na sweswi ni ku na mfodero swo mi ta swi kuma swi ri kwala ni mi pfulelela mati ya kona mi vona ku a ku na mati ndhawu yaleyo mara vanhu va nghena ka mi phela ku va nghena ka media va ku weri ku na mati swi vula ku va nge heti va ta endla timhaka ta mati masiwana va ta ku swi tshamisekela yeneni kun'wana o tsakisa hi vito ra n'wina kumbe xawu i fanele loyi a nga tshamaka ni n'wi fonela wa ka miyexe mara ni n'wi twangi lowo mati ka khakhala ma huma kambe ni ta ringeta ku twa kumbe muhumelerisi va swi twini ka mahungu ka mahungu ya ku ya ka khakhala hi tsake ngopfu loko no mi komba sweswi wa xipayipana ku mi ta swi vava ku hume mati ene loko a vula yena ku mati ya huma a ve ngeti va ta lunghisela vanhu mati ku ma kota ku huma masiwana a ku nghena n'wana wa khakhala ta mi byela ku na muganga lowu mati ma nga humeki hinkwako ku famba tigoloyi ti kelela mati va kha va hakela timali vanhu se lava nga hava mali yo xava mati ke se a ku ri mhaka ya le ngopfu yaleyo vanhu va nga tsakisi ku nghena ka radio masiwa radio leyiwani yi yingisele vanhu vo tala ngopfu a ti ri vo Pitori yi pfulela radio leyi hinkwayo se munhu a ta ku ka khakhala mati ma huma ku ri hana nchumu masiwona makwani ni mitwini makwani vavuzeswi makwani i vanhu ya nga timota i vulaka a ku ri yini a ku ri voice note cinza ni mitwe voice note kumbe i mahungu swi le ka mahungu ya awara ya n'we na kama lo kama lo mani ku nweni mati okay hiyo maka ni nga swi twangi okay alright hey ya kule ku tikini kambe vayingiseli va vhe va twa rito ra n'wina xikan'we se a ku vula muaki kumbe a ku vula lava hi nga kota ku va landzelela muaki lowu va nga n'wi kandziyisa va mahungu a kha a hlamusela ku mati ma huma so no tshemba ku ma nga ma huma kumbe a mutini wa yena loko a ni nga tivi kumbe ka muganga wo karhi kwalaya ka khakhala alright no ni mitwi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM swi ni hundzini mani kumkama lo ani khani tinwela mati hi nkarhi wa mahungu kambe hambi swi tani mingiselo wa mina i 12 timinete eka ku nga si ba awara yan'we ni ta ri teka na rero riqingho kambe a hi sunguleni hundza laha hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akhomba ndlela nongonoko i Afrika wa vulavula mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana risimati wa Jimo wa xitlhangwa wa xingiritano wa xicajana makunele wa ndandadzi un'wana muyingiseri hi loyi enhleka ahe maxa muyingiseri mpfuketi hi hlayisekile kombela kwelelo botete hayi mi nga zi mi kombela nchumu hina nchumu mani mina hina ngopfu hi ngopfu ya mi ni nghena ngopfu hi leyi ya swakudya bapete a ni koti ku twisisa ku ri hina lawani a South Africa hina vanhu lava va tirhaka va nga ti-food safety a ni tivi hi xilungu ni nga xithangani ni nga swi vulisaka lava langutaka timhaka ta swakudya ende vanhu valava va kona tindhawu hinkwato laha ku nga na crisis leyiwani xivutiso xa mina i ku vanhu lavawani va le ku holeni loko va ri ku holeni va tirha yini loko hi za hi va na situation yo fana na leyi hi va na xiyimo xo fana na lexiwani hi mhaka ku loko ku vekeni vanhu valava a ku ri ku va tirha ntirho wa vona hi masiku hinkwawo a hi nga ta va na xiyimo xo fana na lexi ende a hi nga ta va na xopo leyi ka khalanga yi nga kona mara yi nga ri tiveki hi nga tivi na ku ri munhu loyi a nga na xopo ka khalanga swakudya swa yena u swi kuma kwihi so swa ni kanakanisa ku ri ndawulo yi lava ku teka vutihlamuleri sweswiwani hi ku vana va ta va le ku feni ku ri ku yi tsandzeki ku teka vutihlamuleri khale kahle lexi a xi fanekele xi endliwa ndawulo liya yi fanekele vanhu hinkwavo lava va nga tholiwa sweswiwani ka nkarhi lowu hi vulavulaka hi nge le ka crisis leyiwani hinkwavo va hlongoliwa hi ku a va tirhi nchumu ni nga mi nyika xikombiso ni tshame ni ya siku rin'wanyana amakuleni man'wanyana a tlholekele ka boxa a ni hehli nemtheke ya munhu loyi a ni yi vonini nkoka ni nga yi vuli mara ni ta mi sendela yona ni n'wi khathini xinepe i tirha ka ndawulo yaleyo kwala Giyani loko a nghena laya instead ya ku a inspector swakudya i ngheni a jika loko a jika swona ma ni teka dragon ya halawani mkula loyi u humesi mali yo ringana 900 a n'wi nyiketa a nga ha inspectangi swakudya se ma swi vona ku loko hi ri na vanhu vo fana va lava kumbexana vo kolota na swin'wana swa ndeka a mi swi hleketi sweswo
kuma n'weta kuma na rito ra mukula ve ra rona mi nga ri tirhisi kambe lexi xi nga kona a mi swi hleketi ku kumbexani a va ani handle ka ku va a ri mutirhi i tlha a va munhu se mi kuma ku va kolota na swin'wana a mi swi hleketi sweswo ani loko mimi ni kolota khalanga mavula muku manifonela muku hi xivambu phayisele leriyani ke sweswi ni ta ri tisisa xiswona ni ta ri tisisa a ni tihi movha wa tirhi kwalano ni fika ni yima ka munghana lonene ni ku yi tisani nkarhi wa tirhi ntele maphasele lamaya swirhongo so hi lexi ni xi vonaka bothete swirhongo ngopfu leswi vanhu lavawani va nga thoriwa va nge le ku dyeni ka mali masiku hinkwamo ivi va nga tirhi ntirho wa vona ende lexi ndlaku i ku hi vanhu lavawani va thoriwa va nga ri competent loko wo thoriwa kha u swi tiva leswi u ya ku xindleni u ta tirha ntirho wa wena hi ku tshembeka mara loko u thoriwa ku ri ku u thoriwe hi ku u kume ntirho swi nge lungi mani swi nge lungi so a hi lunghizeni tindzawulo ta hina xipolitiki nkarhi wun'wanyana xa hi dlaya nkarhi wun'wanyana xa hi pfuna ma swi vona se ha kombela ku ri a va tirhi ntirho wa vona va tshika na vo maniphopi nemetwedi papa nemetweni kese swinene tlhelo rin'wana leri mi yingiselaka na rona inkombo timinete a yi se ba awara ya 13 ka munghana Lone FM ya 14 kala ka munghana Lone FM makomba ndlela mi yingisela me a hi kuti kuwe n'wangulo wa wena wu ri timhaka tingani kwala u nga koho 0860002543 un'wana mi yingiserile loyi nhlekani ayi ba khalanga papa ngojila karhi ku endleka yini namuntlha hayi a ku zi ku ndleka nchumu n'wina mi ri mhaka leyi ya swakudya yi ta karhata muhaxi wa mina yi ta karhata swinene lero loko mina na mavonelo ma mina i mhaka ya ku milawu hi ndlela leyi nga vekiwa hi yona vanhu vo kota ku ti endlela swilo hi ku rhanda so as long as leadership leyi nga na yona ya leader hi ndlela leyi leaderku yona a ni voni ku ta va na lexi kotaka ku xi lunga maxi wa mina mi vula yini ku ti endlela swilo hi ku rhanda okay ni vula ku a ni na muti un'wana na un'wana muhaxi ku fanele ku va na nawu lowu landzeleriwaka loko mina sweswi ni ri paradise ni ku emutini wa mina hi 6 o'clock vana wa mina a va va vuyile kuva kun'wana u ya vuya hi 10 un'wana a vuya hi 11 swi vula ku kwala mutini walowo a ku na nawu mina loko ku 6 o'clock ni ri kaya ku va ku ri na nawu lowu nga vekiwa na vana va mina va nga ta wu landzelela leswi no lawu ku cheka tiko leri hi hanyaku ka rona ra South Africa each and every day ku hava nchumu leswi ni nga ta vona ingaku swilo swi le ku fambeni ene swi swa koho ko tekiwa xiboho xa swilo mara mi kuma ku a swi hleketiwangi wa yi vula leswi muhaxi wa mina ni ta kota ku ni chicha mi ta chayisana ku ya mahungu mhaka ya swakudya for an example chekani ku hi nga sungula a tixopeni to tala leti operataka most of the shops to operata mara a ti le ku landzeleleni milawu ya la tikweni na tax a ti le ku taxeni munhu wa generator maybe 200,000 mara ku hava mali ya tax leyi a yi yisaka o teka mali ya banga kwala a tshamaka so I'm trying to show you ku la siku na siku ta va kha hi vulavula mara hi feyiliwa hi vurhangeri lebyi hi nga na byona ka eni xin'wana xin'wana lexi nga la tikweni hi ta vulavula hi vurhangeri hi feyiliwa hi byo vurhangeri byo reka sweswi mi ta vulavula ku vana ku nga ha xavisiwi swo karhi eswikolweni vanhu lavo xavisa va nga ha xavisi why ku nga yi ku ya pfaliwa tishopo teti swi sweswo va lava xavisaka va kota ku va xava kona ni nga vita xikombiso va lava ti hluphekela kwala ka papazela va xavisaka vo guwela ni lexi mun'wana va hakela ti-society muhaxi va xavela vana va vona swakudya ni mara u ya tsala papila kusuka Pulukwani ku hi kombela ku n'wina mi xavisaka ka papazela mi nga ha xaviseli vanhu okay right why le ka malamulelo masimba lama va xavaku kona ku nga yi ku ya tekiwa xitoko xexo ku swilo leswi swi nga ha xavisi a ni ku loko vo va fika a 200 kumbe ka malamulelo va ta sitoka hi ku ri hava hi ku mfumo wu ta va wu tekile se vona a va lava ku teka vutihlamuleri muhaxi a va lava ku ta teka vutihlamuleri mara va lava ku loko se swi onhaka va kota va vona ka va kha va ndla swin'wana se mina a ni ta ku no ka ni nga tivi ku mfumo wa votiwa out na hi ku
le ku failiweni muhaxi ene dlayisiwa na hi va akatiko lava va nga yingisela munghana lonene mi tshama mi nga vhota swilo leswi mi vavisaka phela vanhu lava va nga ta kuma matimba loko a hi va humesa mara a hi va humesi va ta mi byela ku hayi mi nge holi midende a mi nga ha kumi yinene midende wa vona wa fuma miri vanhu va vhota yini va vhota swilo leswi va vavisaka muhaxi mani lavi ta mi hembela vanhu va vhota swilo leswi va vavisaka ma swi vona swi dzikadziki vanhu va vhota loko swi va vavisa va ta heta rhasa la ka Afrika va vulavula hey muhaxi a ka phaphazela hi hava mati hey muhaxi hi hava yini mara hi va hi nga fika a guwela ni le xin'wani le le eka phaphazela primary hi ba x namuntlha hi hle hi yima hi rila hina hi nga ti celela ndzeni ka goja ha ha koti ku huma tivhoti lena muhaxi chayisani mi ya tivisela Itsandini paradise Itsandini paradise kambe i timhaka leti kumbexani leswi hi ngo tshama hinkwerhu hi kha hi vulavula hi timhaka ta vurhangeri hinkwerhu le ku vulavuleni hi swoho ku hi vurhangeri impela i xiphiqo xa vurhangeri kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalaho nako tanihi tiko hi ta huma njhani ka xiyimo lexi kambe mani ve Princess M ni ta huma njhani ka xiyimo lexi hi ta huma njhani ka xiyimo lexi hi ku vona ka n'wina kambe a hi pfumeleni mingiseri ku i miehleketo leyi hi nga ta famba na yona ku hela ka vhiki kolomu hi nga ta va hi kha hi languta koho hi kha hi hanya koho hi ta va hi kha hi vona ku xana xiyimo lexi hi nga ka xo hi ta huma njhani n'wina mi nge le ku vabyeriweni hi vana ni tshemba swi mi vava ngopfu loko vanhu va kha va vulavula va tlhela va hleka hi timhaka ta swakudya leswi van'wana mi lahlekeriwe hi vana swin'wana swa leswi kumbexana hi fanekele swi languta ku ya mahlweni ku lava ku twisisa ku a ko va tinhlayanhlaya ntsena vanhu va le ku lahlekeriweni hi vana vanhu va le ku lahlekeriweni hi maxaka hikokwalaho ka timhaka na vana vakulukumba vo kuma ku mixana na vo va le ku khumbekeni ka timhaka leti ko va hi ku a vo loko va sala va ya ti hundzela misaveni wo twa u nga ri hi leswi a nga i hundza misaveni sweswi a nga ti khegulela a nga ti khala byela kumbe sweswi a vabya swi yini swi kasi hi sweswi swi nge le ku tikiseleni na vana eka nkarhi lowu hi nga ka wona kambe hambiswiritano mingisero ma ya hi pfumeleni ku nongonoko lowu ta ku gimeta kwala a humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa va tlhela va tshama studio 2A ku vona leswaku mina na vona hi kota ku twanana kahle kasi laha mina studio 1 a ni famba na tatana Sunduza wa ka Minga mi va na siku lerinene ku hela ka vhiki ka n'wina a ku vile kunene mi hlayiseka hi ta hlangana sweswi ku nga ri khale hi musumbhunuku ka nongonoko lowu fanaka kwala studio 1 mi va na siku lerinene dzuma na mina nongonoko lowu landzelaka na Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe hi sunguleni ku mahungu ya misava ya hora ya 2 na bongi n'wamungwana Timaluleke ni hleka tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela